Manje-ke asihlaleni phansi inkonzo iyaqhubekela phambili. Abathandazayo asongeni sihlala phansi silalele izwi inkonzo iqhubekele phambili. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndi ndawa ya zimangazo ya Jesu wa Nazareth. Indaba yesimanga, indaba ya Jesu wa Nazareth. Paseka ya Matanda 2026. Matanda 2026. Arali wangataela chilidzi chingapa cha mzimu. Masalele muva ulomusa ka Jehova ongaka. Wapererwa ngamakuba. Amalanga akwaphele. Utorimini panda mzimu. Utorimini phambili kukaThixo. Amen. Rikopanda vayimangazawa. Indaba emangalisayo. Amen. Niphungo lofanelawo ngawutanganidziwa chonke. Indaba okumele yamukelwe ngamandla onke ngendlela yonke. Amen. Musirichile wa Jesu wa Nazareta. Roba riko Filipe zviviri. Nasinika uJesu wa Nazareta wakutwa sisuke ezolweni. Ezidubala musilinonga heli lichiritera. Oba uko achivuswa oba uko firi neribuke. Njengelanga lanamhla yena na evuswa wakusenzela ukuthi thina silunge. Matthew 28. Amen. Chapter 28. Yes. From verse 1. Amen. Musisabata yopera uchichaniteverawo. Maria Magdalena na Maria ulamumwe vadhauvona chalo. Afara mudzinginyo muhulu, murumwa wa mudzimu achitsa chibvata dhulu. Adapigurisa lila tombo munangoni wa chalo, adzura kavo. Chivumeyo chawe chava chichinga lupenyu, nguvo yawe ichena samahanga. Valindi vatetemera vanga vafunga uopa ene. Vasadzivone murumwamba navo ari, imini songoopa. Ndidiva zvauri nitoda Yesu weavobambiwa chipambano. Aopa ovuwa vungavo amba idhani livone yavola dzahona. Ekupheleni kwesabata kwasekuzakusa ngosuku lokuqala lwesonto wafika uMaria Magdalene nomunye uMaria ukubona ithuna. Kwakukhona ukuzamazama komhlaba okukhulu. Ingilosi yenkosi yehle ezulwini yeza yaginqa itshe yalisusa emnyango yahlala phezu kwalo. Ubonakala kwayo kwakunjengonyazi nesambatho sayo sasimhlophe njengomngqwaqwane. Abalindi bathuthumela ngokuyesaba baba njengabafileyo. Ingilosi yaphenduka yathi kwabesifazana, ningesabi nina, ngiyazi nifuna uJesu obebethelwe. Amukho lapha uvukile njengokutsho kwakhe. Zanini nibone indawo lapho inkosi bilele khona. Amen. Ayi kophathuva lulwane apa. Asiko indanga elikhulu kakhulu la. Amen. Lawuvuwa akhosi. Ilanga lokuvuka kwenkosi. Amen. Anena musi ukotea uvuwa mbiruni ya mtu mwe na Mungu. Yena ofuna ukuthi avuke enhlizweni yomunye nomunye. Hallelujah. Amen. Rokubangana hapa rodela dhuva lulwane. Sihlezi kanje sizele ilanga elikhulu. Leli kathulula pembela ngawulikhosi yokunda. Hallelujah. Lapho-ke mzukwana izulu lijabula ngokuba inkosi inqobile. Bafumakazi kheba. Nampa-ke abesifazane. Musisabatha yophela. Kuthiwa isabatha liphela. Uchicha litebelaho. Maria Magdalena na Maria ulamumwe vadhauvona chalo. Kusisa ngesabatha elilandelayo uMaria Magdalena nomunye uMaria benza ukuzobona ithuna. Apa baba chikodana mishonga yodolisa mubili wakhosi. Babefika namakha ukuthi bazogcoba inkosi.
Maria Magdalena ndula wewa abisiwa mimwe mitano na mibili ya ukongo. Nonganu Maria owayesusa imimoya emu7 eyawuyenda ubufebe. Amen. Arali Maria Magdalena wewa na mimwe mitano na mibili ya ukongwe otuchela ukongwe bone bakopale wangamini kama yasi yakubala musa. Manje nawu Maria wakichwa imumoya owenza ubufebe emu7 yakishwa wena wino umqabelayo wino uvalelayo. Amen. Badumbula chikwasha perfume apala. Perfume ye abachiri uitola munakambiwa akera haya. Yazi waende perfume ya Maria leyana itatayo wafika wayifaka ehlokweni kaJesu ngokuwaleyo perfume wayesithi nxa engayifaka ehamba amadoda adakwa angakwazi ukuthi ekhaya kungaphi. Amen. Munafunze yawo munobala ubugu munane adibachikuwa munane abanazwawe maranga heyo perfume ukhela haya akhela gete akhela mfumakazi akhela bana shimbirana indoda insizwa efundileyo edlileyo amabhuku amaphepha enakho konke ikambe emzini ifike sifuna ukwenza i-rerouting ngale ngokuba selahlekile asakwazi ukuthi ekhaya kungaphi asakwazi ukuthi umfazi ngubani asakwazi ukuthi abantwana bangaphi ngenxa yokuthi lawa makhala wephefumi kaMaria le yayisenza ukuthi baphambane ikhaya. Amen. Machelo nikeba bosika chaloni nabo Maria ke sebefika ethuneni ngauri oitelwa zihulu nene uita zihulu zofuna mudzimu wawe zofuna kosi yawe murena wawe ngalufuna lopelela ngokuba lo oyenzele okukhulu ufuna okukhulu ngenxendele okukhulu uzayifuna inkosi yakhe ngenhliziyo yakhe yonke namandla akhe wonke nomoya wakhe wonke ngoba enzelwe okukhulu. Amen. Bafumakazi aba bakodachalo ni banataizo bazala bakenye. Yes. Bafumakazi aba bakodachalo ni banataizo laba beza laba benohlupho. Amen. Taizo yabo yobayitomo uhlupho labo lolu luhlupho lwaleli liche bolibona tombo lichivala chalo balibona ilithe ligikelwa livala ke ithuna zino bachichimbila apa bakodibutisa mbudziso ndinyeno doribvisele liya tombo lera libona nabangekamba labana babekamba bekhuluma ukuthi ngubaloza sisisusela leliana ilithe lifakiweyo mnyango masina mudzimo nolugisa zonke manje ke babengakwazi ukuthi uThixo sehlelile konke nanamusi bangaba wathenda paseka yenoni odakhayo paseka yenoni banathayizo nawe ungabe umuyile kule iphaseka unohluphe oluthize. Amen. Mudzimo babona bakule bone ulibone banathayizo ingaba yabana ayani ingaba bamwe bajele ingaba yamkala oliwa shabuya uThixo ubonile inkathazo onayo uvela lapho vela khona kungabe inkathazo yabantwana kungabe ekhaya kungabe inkathazo yabantwana basejele kungabe inkathazo yendoda yakho engasaziyo ukubuya ekhaya kungaba ulwaze kuneba kodapaseka banawo basa bokitima madokotela bokitima zinanga bokitima baprofita baliwa masheleni othe mara bapfauli angei matanda Jesu kushikela hona ungabe unohlupho lomkhuhlane othize wakamba kumadokotela akusizanga lutho wakamba ezinyangeni akusizanga lutho wakamba imali wasala umkhuhlane wasusizwa manje indaba ukuthi kukhona iphaseka ematanda wasubuya nangu Jesu khona lapha ematanda akufala mzinginyo wazana lokuzamazama. Hallelujah. Akufala mzinginyo
muhulu Kama mukulu. murumwa wa muzimu achitsa achibvatadulu Inginosi yenkosi yesta ivele ezulwini. masiyadi ya vudi namusi. Yimina nkulu enhle namhla. Amen. Zoiteya ngamachironi anamusi namusi sikonyakotova zvaphelela mbiluni yako. Lokho okwenzakalayo ekuseni kufuna ukuthi kwenzakale enhlizweni yakho namhla. Elo tombo lokuvalawo namusi liyasuthulusa. Lelo lithe elivalileyo elikuhluphayo liyakhishwa namhla. Tombo elo lingaba mulwadze bunengoni yathaidzo uvalela ungaba bana bane bakopenga bachiya nalo namusi tombo lenelo liyasuthulusa. Nabantwana kungabe ngumkhuhlane wona lokho kukuhluphayo kuyilitshe elikhulu elivalele izibusiso kodwa zana mntakababa namhlamini lona lelo litshe liyasuswa. Amen. Esitshumeleko yaphanda nje ithaidzo yakho Na intshumayelo isiya phambili. uyisendeze Uhlupho lwakho ulusondeze eduzane. usendeze emlomoni wambili Ufakele enhlizweni lapho emlomeni wenhliziyo. alali ayanosina zwiliwa Nayeka kungela kudla. jethaidzweneyo Khatha-ke uhlupho lona lo. ngauri murumwa kwenyakuibvisa kama siyavyakuwanya alali milenje echizvimba Inawo zivuvuka. jeniyo thaidzo Khatha-ke ngamahlupho. uyibeye emlomoni wambilu. Ufakele emnyango wenhliziyo. Amen. Masiyavyakuti Mina nkulu ehle. uthi utenda ubva uphaya Kuthe ukukhola kuvela ekuzweni. akuthiwayo ndimambi wangamuzini Okuzakalayo yilokho okukhulunywa uThixo. ende litenda ngambili Ngoba sikholwa ngenhliziyo. uchikotendiwa ivangeli ya jesu ikuchumedziwa Sikholwa ngeivangeli kaJesu eshunyayelayo. ibopholola vana navafumakazi Efuna ukukhulula bonke. ibopholola vazana Abafana. ibopholola vatukana ibopholola vakalaha ibopholola vakekulu Iyakhipha bonke, iyakhulula bonke intanga zonke. amen namusi kama siyavyaduvala namusi Namhlamini. amen elo tombo liyasuthulusa Lelo litshe liyakhishwa. chalo chovuliwa Haleluya. Ithuna livuliwe. na mbilu heya unamsima siyavyaduvala namusi Namhla inhliziyo yakho. amen thaidzo heyo iyaphela Lokho kuhlupha kuyaphela namhla. alithi xivumbeko chawe xo va chichinga lupenyo nguvo yawe ichena samahata Ukubonakala kwakhe kwakunjengokukhanya. Awayekugqokile kwakumhlophe njengongqwaqwane. echimangatso man Hayi kuyisimanga lokho. hoyi murumwa orusudzulisa tombo avula nkahalo Kuthe lengilozi ikhipha leli litshe yahlala phezu kwalo. akosumbedza gundo Ebonisa ukunqoba. amen uri nowa yokwashwa toho Ukuthi inyoka lesi ithayiwe ikhanda. sino rine roimava Thina sibe lapha. rikonyaka urivone vatarani na satani Ukuthi wena usuke usathane. vamarani na jesu Usuke kuJesu. vabheko mumusoni wa sisi Usuke kubusweni omnyama. vandika jesu wa nazareta Usuke kuJesu waNazaretha. rikwamisela jesu vafumakazi Kanisa kuJesu. vane vatochata nga vivona mathuva Elinye lamalanga kuzoba nomthatho emafini le. vachiyaka chimima Nansi emthathweni. chinesato vako 7 years Kosengenesi. vakochata na jesu wa nazareta Umthatha noJesu waseNazaretha. amen Amen. namusungatala satani Namuhla ungamandla usathane. amen rithuluwa muvusoni wa sisi nga utala nga uveya pasi nga utuchela rafuralela zota Sithiya umbuso kaSathane ngokulahla phansi siufulathele silahlele konke phansi siye kuJesu. rosithwaka ukwembiwa ngamumwe wechivanda chava chomufara abva atuchela kudhakwa Uyazizilo omunye okade eyisidakwa lapha
ebanjwe ngumoya wokudakwa kodwa wabushiya wachiya lo moya wokudakwa. Amen. Nempaseka yoga Jesu ronechedzekwa ene uri ari bvise zvivi. Manje ipaseka izile sinikiwe uJesu ukuthi asikhiphe zona. Yesu yachivuswa kuitira uri rine rive murukaho. Yes. Na evuswa wayevusela ukuthi thina sibe ngabalungileyo. Amen. Arani wangatenda namusika masera dvalana. Namukholwa kunemini. Ufutenda ubva utsana. Ukholwa kusuka ebuzweni. Uchikopha iliphungo la mzimu. Usizaleni ilizwi likaThixo. Uri matsina Jesu odelo ulamulela. Jesu wabuya uzomlamulela. Amen. Ubve apho sisini. Usuke umnyame. Ngabri munna ari sisini yabona. Indoda esemnyameni ngayibona. Namfumakazi ari sisini, namthanga ari sisini habona. Indoda nomfazi nonkazana nomfana osemnyameni ngabona. Ni phofu. Uyisipho. Muntu wa phofu ula chimwe na chimwe. Uyawazi uyachayelela kokunye nokunye man. Ulala zisaliwi. Uda nokungaziwayo. Uchimbila usachimbiliwi. Uyahamba lapho ungakhanjwa khona. Uya usayiwi. Uhamba lapho ungahambelanga. Ngawuri ni phofu abona. Ngokuba ngabona. Namunna resivino toraba. Nalo osezoneni unjalo. Rositwamba katimele yopirao. Sauri munoko siya lidhula budibuti ma. Lidhula budibuti lina chimwe na chimwe. Nazi eko nziona. Amen. Uyazi sizwile kuseni la ukuthi indoda insizwa empeleleyo iyasuka ku-upstairs enama-air conditioner nama-air conditioner isiya kwenye indawo esizwileyo Ayamkhukhuni. esemkhukhwini. Amen. Mukhukhuni. Esiya emkhukhwini. Amen. Zasumbeza zori we muthui. Ndi phofu. Ukuthi lo muntu kabona. Ende uyalwala futhi. Uyagula futhi. Mara namusi kama siya dabona. Namhla emini yanamhla. Oshika mbopho ukura. Sesifikile kukhululeni okukhulu. Arani chalo chokuvukwa. Hayi thina livulekile. Imini bone bachidzula chaloni. Wena indawo kanethuneni. Abone babahone. Hey, sokusikhathi eside ukhona. Usadzulei. Awutaleki. Kutaka munna akujena mkhukhuni na ligoleni kulwane. Lini mchumeli achinde ambapa. Walotaka notogolola dzina lahone. Karni dzina lulwane lino sumbedza lorina mashere no shumoni mawani. Uyazi kukhulunywe ngendoda mani ebonakala isemkhukhwini le mota enamagama amakhulu okuthi nxa uliqamba igama lakhona litshengisa imali. Namusi kama siya dabona namusi. Namhlemini. Hello tombo line baba nalo. Lelo litshe eliuvaleleyo. Namusi. Namhla. Liyasuthulusa. Liyakhisa. Jesu uyavuka. uJesu uzavuka. Wavuka mbeluni ya mumwe na mumwe. Marane atenda. Ulomo kholiweyo. Muprofitali. Umprofita uthi Ndinyi. Ngubani? Ani atenda ayarafa. Okunayo amazwi esithuneze wona. Chaka chayo bachidzungululelwa nyi. Igama kaJehova ihloniphelwa ubani? Masiyali yathuvala namusi. Imini yanamhla. Amen. Arani sodzungulwa kaMaria. Nxa kwabonakala kuMaria. Ane shango limwena shango lote banana bafumakazi babachinga musumba bari nisongotebela hoyi. Abantu bonke wayezinengiso ezweni lonke bekhuluma ukuthi lingalandeli lo. Amen. Amen. Alifesesete. Tibali nibatetemela bangabafu ngawopa yena. Kuthi abalindi bekwazi baqaqazela bawa phasi ngathi ngabafileyo. Amen. Ake ukambi wa masole ane obolinda otreni wao ambara uniform
moyone obulinda mara ateteme lapha kwakuyi-first squadron lapha kwakuyi-elite guard kwakungamasotsha atrainiweyo kodwa sefikile lona amandla abanjengabafileyo ngebhasi murumwa uri kabafumakazi nisongoba ingilosi ithi kolabo mame ningesabi naneni kobabudzaka masiyari atwala namusi namusamutshela mina namhla kabatanganise Jesu avuke khabone hlangabeza ujesu avuke kuwe basothi ngochaopa wemuloyi basongochaopa elokhwitha batanganise Jesu wa Nazareth ungasesabi nomthakathi ungasesabi leso sikhofa hlangabeza ujesu churano tendo bebyanga uswa omkhulu ikukholwa ukuthi uzame kuhle ukuthele zothe ubebyenga uswa ungatshela konke khashana wenzela ukuthi uzame kuhle amen basengokuranga mprofita uyabaprofita zisiyo hayi wena ayikhona ukuqila umprofeti mana ukutshela into engekho sabatha yovala isabatha selivaliwe Jesu uvuka abafundi ujesu usavukile kwabafileyo bafumakazi ufika songoba wathi abafazi ningesabi amen namusi kama siyadadwala namhla emini kanje akani bangawona huyu mudzimu huyu ngabe nathola lo ujesu lo nyoko dziyapela hayi konke kuyaphela okubili bazosvipeliwa lini ngadzing'anga navaprofiti zvidzosvika lini zvidzoguma lini inyanga nabaprofeti kuzagcina nini zokuthela atiri bomufaya atiri umukulu wadzing'anga oni muzvine mfundiso wetu lava wetu ngumzukuru wenyanga amen chimwe nechimwe chodzima auchana chine chakadzishuma konke kwakasha konke nxa umbona umfundisi wetu ngeke uthi ngumzukuru wenyanga lo auchana nechiti zvote zodzima manda konke kwaphela manje amen Jesu uri ndonge wamanda ngeitaguru napano pasi ujesu ndindikile amandla onke asezimini lasemhlabeni manda otaka Jesu zvino amandla onke sefakiwa konsolidethwa kujesu esi zvimwe zvodzima konke loku sokuphela amandla akho vakweyeka madhokotela avabvanda atovatsvera tsiyo yazi yakamba kodokotela bazongenzela omunye itshiyo ndimini ngathina ngokindimiye izinso aunazirakumsi osala chiredza peti manje nxa sithi sugula izinso akusenaphela okunye umzimba sufile manda osala kajesu osamandla kujesu ovuwa bafundi uvukile babafileyo akanzeliwa aboniwa nga Maria Magdalena na ula mumwe nawa Jose unomufakazi ngokuba ubonakele kuMaria wabonakala nakunololo nomunye uMaria okaJosefu vavili vachikochimbira vachikoya masimuni khevala navone vakhomba nga Jesu abanye nabo bekambe emasimini bobabili nabo bayakhuluma ngoJesu aphelele yena wazibonakalisa kubo khalilicha zvichere rituchere nukanyo riyembenga Jesu wa Nazareti umunyeya namapuwa siyelele bonke lokhu sikhuluma ngoJesu kavatolingedza mani vambenga uyu munna wachifambana munna wamavadzi zvandani vachimbire vachiyamba ngaye opfula haye nivambe ngaye vavone achibvelela kwaye kutaningisa wena ukhuluma naloJesu indoda yesibambano indoda yamanxeba indoda yothando ukhuluma ngayo hleze emzini ukhuluma ngayo uhambe edorobheni ukhuluma ngayo indawo zonke uzabona wena emhlolo amen tobona uri ene taidzo yawo yeyine wavanayo uyu Jesu wa Nazareti awaidiva lokho onakho ukuhluphayo lo uJesu weNazaretha uyakwazi amen varumwe vari haupanovuwa ama izingilozi zithi kakho lapha uvukile lavanyani
gijimani nazino yendaba yaphakisa okuba indaba etshatshisayo. amen Haleluya. yothola ubopolola nyina nyi Iyatshwathisa ukuthi ikhulule ubani lobani. zibhandidi ziyabopolola Amabhanditi akhululwa. mabhandidi zibini Amabhanditi ezolweni. mathubya zibini Abathunjiweyo ezolweni babopololiwa bayakhululwa. ni masele yabuthi namusi khawuyo na uyo ane atenda Ubona lo okholwayo. amen bopolowa na msiwo Ukhona okhululayo namhla. rikochila ka South Africa ine owaimwe flaga ya apartheid yawela pasi apana imweni yatakuwa Haleluya. flaga ya ANC chikogonya hela ya apartheid yakuwa nane pokabone na musi uwa mumwe mubuso aima mumwe mubuso mubuso wa sisi uliawa aima mubuso wa Jesu wa Nazareth. Na musoyo mubuso konyagotokiwa mubuso wa Jesu wa Nazareth. Amen. Adinyi anatenga uri wayo mubuso na musuya bambiluni yanga Jesu wa Nazareth kaupano kama chikutsela kubalana mubuso muboda hoyo na hoyo aniatuchela na musi hapa kama sela kubalana mubuso taizo zote ukabona sibione uketabuone yobezema ndamye uketayone chimwe na chimwe chine wako chini la chione kama sela kubalana musi amen Haleluya. aralu chitenda oh timu mtangane zao banyemanda au baba na mamzingi napa seka indu itupira imusa tuwe ngolosini